no obati asema me kanase amen heaven heaven obi obeka say heaven ne obi awoboa Sika FM na enano me no che awrade asem tietia bi na masra awrade say message a ofa me mu akatra wono wonso wate ase no watimi dia bobra nyame asem onkwa na hodi wom na sem na no yenam eche nkrante no fanu nipa bi a wa krado say open yankopon asem no awrade so dia asempa no ma no nkwaje awie pe ya man kra amen nyame shao amen original ya bompai shasiye yeshira wudi ma wudi no suna no pai so konkoro no pa bon sem shira asema wona mo basere dom ye no boy na asem mfie nkwa wie pam yeshira wo so kan wona no pai amen 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 e da radio asese radio ya dom ma no pai yeshira de kakra bi enipa bebre bre wiase na at times ya ne de sebe yi na me pesa ye di nkomo kakra concerning cases anome amen amen ya ni pakum ye no ne wasase so Sika FM na pesa sama me ka kire na usomo ebeboa amen amen anome ya dia ehu se ya domewa ya dia ehu na nanna mafo ne mabawa ne mrantie no ya yenim ento ka tira no a onfa na na no pai ye oni pa bebre wa mabra bo dia ye ne bra wo bre ani amani e wona mu nyina ye no me bia Sika FM ya kato no bra 5 mama kan sei anu mi edi kan epio edimprom edimprom ana no mi edi kan epie ma nipa Genesis chapter 3 ana no mi edi kan pie enipa bu awrade nyankopon asem so enipa o ye bu awrade nyankopon asem so yes enti esenyame abufuo nyame ba okra wo fro nipa no nipa dwane nyame busa Adam se Adam wan Sika FM osemete wonka dwane aduaba mesie ni no adie ka Adam je mfom so otum last mo ka ne se oba wo de ne be ka me ho no te ma nyame de abufuo domi Adam domi Eve adome wo amen amen anume ni nie woni mo fifre na abedidie asase so wonu ya so ade na abetena the team na every ba obesako amen amen oba wa bosu nkuru na abanyensan na onyensan mu Sika FM ana abetiya na oni begina wukunu na wukunu bedu so amen amen wo oba ne dia baba bon ntini oba ne dia baba be boti na so nya no wa waka ne ntini na wafuru so ana aba nante na wadi from the tie so no me wa ya no me a obi antini nyimfiri wiase efise nyame obo so ni asase ana dumi nipa se nyame ka no me asam to so a age so no na yi amen amen Sika FM 9.5 wo any nine what you say any nine wo otai da nipa anu wo wontem enipa wo wo pa no atamaba watam sekan so what you say yes ti asem ni otai ni dem se de nyame kan ye ya duma bresem mfifra nsa ne nsa koya no sa no mi wo mfiri wiase ye bre ansa ne yesem mfifiri obekono obi tu man ho na wase nipa nsie puo no ono nko edu ba kofo obekona gare no wasare FM 89.5 otiyo yanso de okotia school fees enye nsira economy asamato mema so on economy asamato maso oba bi nyimu a gese yi na wo de akekira no obi timi da faako awo mu kura bi timi bubu awo ma bi timi wu enti na na ka so mi se so be ka tem sa wo ye njira me nko am nyintum
amen amen akwala bi wa wu no wie kura wasa ya kobolo firi yafunu wati aso obedunya nya de ketwa kura sanu mi wai Yesu Kristo ba ya wankɔ ho Sika FM ono kura di no so ono anka sanu owo di no so yenso bra obra wo wiase wo mu e ba tell what must here wa meyi odomeno ebio adia ba ko ma sadia ma unse sadia we obi antimi nyi nyame na aka amen Cain nyame domi Cain because of the voice kasa otume nyame ka woni ono wai adam ye oni asohwefo Sika FM human being etu chick adi nyame ara bi ho bi aso wo na sɛ na mehwa no so odumi Cain ade asensode asa no so enti ade ba ko menim ni sɛ Adam antimi anyi nom ye nyame de ato Cain so no enti sɛ nyame ade no na to so a wo sɔfo ntimi nyi wo papa ntimi nyi jeme so amen ye ni anome me kenka Bible obi ti sɛ Noah Sika FM odumi ne nana visa akwala ne papa akɔhwɛ Noah daja so what you say the father say nana Kenai odumi ne papa ntini anyi mfiri no so afiri sɛ nana na adome no timinyi me kasima tena wona na bere wa wo fie wona na ba ma wo fie hwɛ ni yie na nana no dome wa o papa ntini nyi da me kasima tena wan hwɛ na nana adome wa o papa ntimi nyi wona na ba ma 39.5 obiara no ka no me asɛm to so a ontimi gide o kyɛn wona na no this one no so papa ene betimi ayi afiri wuso nyame obum panimie mame ka nyame asɛm no koram fa nkyerɛw eni baba bira nam a asodene dwa ahantanti anoma dede ya bra so yesi bayi teniye anoma yadeka yadidi ntiri di mokoni yadi shira yesa de dome according to what they say James chapter 3 yadidi di no they can share some yesa de 39.5 amen bi ona kai ma me na fe me ntoa so James chapter 3 verse 6 verse 6 bɔne a tɛkyerɛma tumi yɛ atɛkyerɛma nso yɛ ogya o atɛkyerɛma yɛ wiase bi wɔ yɛn akwan mu ɛyɛ deɛ ɛntene ɛnyɛ ɛde nkekaeɛ keka nipadua na ɛsɔ nkwakyimi a ɛtwa yɛ ho ɛtwa yɛ ho firi awoɔ mu no wɔsɛ na mfiri amanehunu kuro mu na wasɔ ano ɛfiri amanehunu kurom ana wasɔ tɛkrama no ɔgyina ntɔtɛboa ne ntakraboa ne mmoa wɔwea ne mmoa ɛwɔ po mu so nyinaa nnipa de wɔn wɔn na ɔdwodwo wɔn na tɛkyerɛma deɛ onipa biara ntumi ntwe no na yɛade bɔne a ɛyɛ werɛmfoɔ a awudura yɛ ne ma ɛyɛde bɔne sa yɛ werɛmfoɔ awudura yɛ ne ma awudura yɛ tɛkrama ma ɛno ne yɛde hyerɛ awurade ne agya no ɛno ara nso yɛde dumi nipa wɔyɛ wɔ Nyankopɔn suban soɔ gyeme so amen enti tɛkrama no hwɛ no yie yɛwɔ ne grade wate asɛm a meka no akyerɛ wɔ yɛwɔ ne grade amen adeɛ baako a mepɛ sɛ ne wohunu no no Sika sɛ FM wona na wɔwo wo papa adome wa wo papa ntimi nyi tiɛne yie ebio hwɛ yɛ na wɔwo fada amie nano anome wo sɛ wo fada abie nano dome wa wo maame ntimi nyi nome ne mfiri wo so da osofo bia ni hɔ osofo bia ni hɔ so yɛ bishop so yɛ dean obia ni hɔ ati aseɛ deɛ ɔbɛtumi ayi nome na firi wo soɔ no nyame apart from nyame agye wo nana Sika FM 89. gyeme sɛ amen na me nso kora ne nana no gye sɛ ɔkɔnsɔlte ne ba no ɛde gye no koma ma ne ba no koma ba fam nyɛ saa wɔboa ti asɛm no yi enti adeɛ baako a menim ne sɛ yɛnyini ba no ne yɛakoma atase nkwase asɛm te sɛ wɔne yɛbɛ wo kooko ase ne firi soro atɔ fam
etasi wira so asase ye ba no ya kuma atase nkwase asem nti oni ba bebre wa wonam a ano me so no amen ano me so no me ka bi akyerɛ wo hwade o me person na tombo ase bobɔ no ma so kyerɛ wo na bɛboa wo no me bebre wa akoso a yenim tie ni ye wonim sɛ asema me kan me nka bɔne antia wo Bible said me wo hene o da birikyire anno me wo hene o da birikyire so on na di kuro no so good wo so kuro ana o andake and the moment say be wa no adome no o da birikyire no nyame tan no me ne de so awo so wo hene pa so wo hene kwasea anno me no o da birikyire si no me no Sika FM jame so amen no kwasea na me ka tro no ebia tie ni ye me pesa me bobɔ no yama so kyerɛ wo ebia wa wo maame wodi wurofo betimi adome wo na maame kura de aduabɔ wo mu otimi gyan ho no de to asi fam odome wo odome wo hwɛ fa ne me what is here so maame dome wa wo papa nko na betimi ayi ta samiri wo papa nko a because Isaac odome eso Isaac bien na ne domi eso Sika FM 89.5 Isaac was very fast what they akonya to homa eso if it's no intention sir oba domi no what I say what they akonya to homa I am say Genesis 27:40 I say one can't so na number tenase o ka say ne san kranta so ana number tenase na ba sumu nia oba sumu nia na so ba say wo bo modern kentre wo so kentre wo a wo be yin kom ya no be yin to the konya to homa ntiriye what I say so one take it easy share no me so far no me di one take it easy enti matrasi asese na mahuru dini panya so anome edini panya yesi bayiye de nwanwa no teniye de bayiye yedi se bayiye enso na bayiye ne nim ho hwe wo fi anyamo ho bia oye tire ne mama oye tire ne maame oye tire ne papa fi what is it you will fi asemo yes nti ade a me person ne obi a wotie me ne tie ne ye no bisa wo say don't tell my brother boy say Sika FM 89.5 amen atena won say wo maame so adi du maame atem asese ne baafo manum ho se me ba ma wo me what is here the maame tro na so gu ahomi won mu a wo big problem just me the person that become the big chow the can be big chow matrase na mensa mra bio Jacob adome Reuben oba Jacob no na wo Reuben kokofa no ne da 89.5 oba Jacob no na wo Reuben kofa no ne da nti Jacob bia na no ka chense anka ma ho adu mu no enso de walenti wo opani ni be firi wonsa and the whole Israel abusia ya money din ani Reuben ebushia anything Reuben omonso na ntimi nkeka ye ho cause no man obi ani that time na Isaac awu so ya say that time na Isaac awu and obi ani ho a wo ya firi ne so etna no so Sika FM 89. When say Moses ko yin say afro kra ba ye no won timi ani Reuben fo no ni o ani Moses nyonko ani Jacob amen no abeyi sa cases no when me pasa obi a wutie mi ne tie ene na ma wadwen kwachiri ade ba de na wo ya waja ade na wo ya wonna nabi bi ade no waye no be very careful yaje ne say ya nyina bato no Sika FM 89.5 oh ya ni ho nkoma gunu so me catch you so ma me kura bie na no catch you so be bra wadome wo obi na no catch you so be hura mani o wadome wo ti asemni mama san ko step 3 ya wa cases
sofo na wo hye na se wo ya ni ama ho no obi na no dome wa wo big problem so no me be free ko mo a ade sofo a wo tia no Sika FM wo sofo no ya wo tete no na wo so ko dwa ato am ikanya nsasama kire na se e to na sum ono ko wontimi yi this for consult o sofo no no do na kuma amen amen sofo to be very careful what was so deep for home is so deep for us how no watch no enti me pesa obi a wutie me ne tie ne ye o wasafo wutimi preach fine and you want to say when you head pastor me say what I say your president your and your vice ministers your ministers sorry parliamentary wade yanya pe amen amen so we need to so be say we do begin church we leader tell you we are more than president what I say and we be a better sorry ewukro so you are not a leader obi vision and we are the what was amen amen and pe Sika FM 89.5 you don't want to come be say so we are bibi na sofo am akodome wa office ntini yin fi so da tiasemiri ade ba ko me pese ohunu ni sa we are bajim ma asema me ka tro nei be very extra careful so papa be do atam say dan nkabi wa ma be do atam say dan nkabi atese pomre ada ho no dia ba hana dwene ebura ba na no Sika FM 89.5 all say no tinta sugu ani e wani fra wa council abewu what I say be very careful tini anya wadun say ai menena akoba enya wadun sa e won hwe ya nhuni yie number 2 we teach our child wade e school one say no be na no domewa if it's a nadwene e no otone amount yes you really do FM 89.5 what I say e no otone amount obiana no come me asem to bra so you be in trouble what I say anya general sofo no a wo do me wo kasa mo ne fa ne ho no anya dara na no asem yo ho a wo de ba fo kasa mu aka no me no e ba ba yiro na da no me de baba no wo hwa na wira fi wo de ba hye ba yi enti ye woni ba bra ho a wo must stubbornness enti wo risk ya ontimi mo bra a teacher for ne ka do me wo akoma but do me wo na akoma wo hwe be risk ya basisa wo ba ba kokoro ja wo teacher no what I say was done the assembly na dia ba ko me ni say de odome wono so wo nyansa na sa ba ho nso so na ba ho so the assembly obi ba bia wo su adwuma master na wo kire adwuma no se wo mra ho ase na wo ya dia ba ha no wo bia na no dome wa you under case o papa ntimi nyim firi wo so da so o papa sanim dia no wa gene no woni wa ba ye dwuma ye hunu o ba su adwuma no wa bere ko wontimi mpo o ba pa ho so wontimi nya adwuma o ba ye adwuma mpredu o ba bo kam mpredu because no me ye ba dawo ya dia ba mo wa ja hirawo ya dia ba mo wa ja hirawo Abraham shira Isaac and to kodu asase a wenu aso ade no because of so your bless when you chira ntino odua eka asase to so bura ema no otui onum nsuo jemeso amen that's it Bible say oye kese kosi say oye kese be very careful the one page wa kosoro no anunso nguni so the one page wa kosoro ani nto da pampam no page wa no timi ja unsi fom
what I say and to them you come be say any pound ye boni aye and yan kai de yaye oje so am pa amen that's the FM 89.5 tieni ye won sha wo switch on enome no na wo problem enome no na wo big problem asempa na me katra ona no e bia usu adwuma se bia oye fitani na usu adwuma o master bi ho anya wadwen se oba ya bia ba ma master na adwuma fita adwuma ni obesua oba pon but wa ha baba be sansani asemo oba be ko hwini hu ya so abae so di fita adwuma ni ba adwuma pa ji so jai Sika FM 89.5 amen di so jai when you go to university and some other drunkard they say oh who so akọ school kura o ti na buru no apply gentry nso mfa what am I saying yes ti assembly I how papa wo yo ba hweye no how kuruma na no me be very careful when you say Rachel no e Jacob Emira ne papa bae no oba boss no fi Jacob ana Jacob see do you want so no onu you voice do you boss no one hono onu and then you know say Rachel about Joseph au Benjamin no me dance the person obi a wotie me natie ni be very careful. Be very extra careful. And now there, Abama Mimi do it. That the enemy can be some maybe 2 way. Maybe who the yacht until I'm part of 5. Some be a man who are doing will be who the yacht. And this all your baby and I'm a hell. The non so crown. Unya who taught man, we are in treasure. What for wood? Who sent to Quanamedia? Who said you man in Yamadia? Intimidate you man in Madia Yamadia. So what is here? Yes. A dear Yamadia was I'm fighting for. Now, a European German in Quadia, no way. To me so, Miss Row. Obajuma would hear me. Sika FM 89.5. Yes, Mrs. Mabrabo. Why you have Ruby? I didn't see Kajani. I'm not doing you. What I say? When you are Ruby, I didn't see Kajani. What do you? What's up, Raboni? I like to watch you. What's your baby? Baby in the Moshi. Ubaqua on the Namkeke. Uba bet me if you could do Germany, America. Obiako de Bibi Baba wouldn't supply. What's our back? About 25 years to 30 years. Damn it! Monsieur Yabacho, up to Waba support a crowd around the beach. No, man, no. Yeah. Ubacrobus your first woman come Pibo. Wamuka and Pibo did Wamubo. But Empire didn't mean clear, no man. If you said you are done on Waru. What is here? The person that the Kenyans are some of the Tilamu. Mama and near Shadia. Mama yanin training to. Tedi about the Sabbath running to me. I hope Brasini Pania Domino. A hundred Pania you to kill it. Sika FM. Saya Bajum Mana. Tiasma Mekano. The Babu. Tedi Bible system Yabahu and Yajuma. Me a Christian, me papa Musunsumini. I was some Masum to Adome and Yajuma. Because the Christian Bambo our Masu. Some no meaning Yajuma. The Pachawatas here. And Yajuma. And Yajuma. The Papa sitting here, I must take Gary. I must say, Debbie, maybe yes, stretchy. So my Papa come on me as some more and Yajuma. They must so amen. When you should dress up, you're telling someone Papa show. Me Papa and some no. What is it? Me paso Bajuma would team and neck TNE. Nipa be bro, nipa be sofa. Sofo, me Papa do me wo ade na menye.
mama mfam free honso it's better for you obi antimi ni this all papa busu apanini what you say so papa ti ase ko kan bone and kasa be favor 89.5 and ko kasa me nem papa ti ase no me ya na yiki to abi no odome me no still what does you did him what you say Yes. I was some jump from Sotum. Now, I could sit up Panino, not Panini Jabusiani Unity, a Seraman. Now, we'll console and consapine. If it's a one job, do no new. A big son of Papa Tiasi. I know I can't know me as a nominal and no to miss it out. Sika FM Tell you, 89.5 I did a board, then enough some bonafe, Nanika, for Kodum Papa. Oko ankopo ho se papa be dia ba yinu mi firi mi so oko o se daddy nyansa kwa so me timu ne batme ya pa me papa ne amira na me ndim na me dim mo asem na me nim awura de se se dia me hunu yesu na me hunu se me ni papa bi awi ase apart from wo ndi papa je ade amedi bre wo nyen na ya o da bia na try say the best wo do mo so mam me na ma hwe wo what you say? What can what the sunny a dear before the trim? Told him I know you are going to just for night. So, Papa, can you share some to my brothers? Amen. Amen. So, Papa, the look at oh, I would day. The baby aban who so who mob. The son and the friend of him. Buano, Kokuba do the show. Amen. A channel. Amen. Up at your singe. The house is a free sound and a corner. Over to us what can be away. What I say, the what can papa no obey. Tieni, mo men ma bom nso. 89.5 Masemo. Ala papa nsho, o papa nsho. Me ka tiro. De odi aye ne ka ho asem o. Oh. De odi aye ne ka ho asem. The plant seed ne ka ho asem. Onso obi ayafuo. Ami abonya nkopo abaso so wa mensu atagu so. Ka bi da. Oh, the only akwa na fuo ne dia ayefa papa. Aya die. We di obenya buro, we dia pa o, aya die. Kamfuni pa. We di so from kwa. O bayi akura wanku. The customer chow. When you wa wo, one baifuo no fo. Ah. What's a baifuo chi? Ada baifuo nim. Wa dede wa dware. Ama baifuo dia dopa dia ho. Ama na wa wie university, akotena buruchiri. Na difo bia baka tro so ma me na ye onunti. O ma me de kom na da. Ha. O ma odia wa na komam, but so didi. Na onu nsuo no pedi akagu a wabra bono no. Useless. One corner nyina. Tieni, oba brewia. Sika FM Se 89.5 no so na dia kan tire na nu. No apugu no akai say. Me ba kwa ko ni mom na me hwe no. You be in trouble. So ma me ba ifu ama. 89.5 Fa won konkro tu mu no bua no metu sa ba yi no firi. Na nya wo mama. Ela me kwa ware wan tene so what a paddeful. Oh, what a paddepa. The person of Kenya says something, and none of pay. Maybe so tell me about Jumma. Anybody know what bring us here? The catcher was often oh boy. What do you have Bompay cocan dear? This one the bounce. Amen. Amen. Now confess your sins. I rather be young Bonnie. What catch you rather? I know. What you say? A rabbi show me a command so I jet to more. Tuana mo. Semo. Amen. Amen. Just me. Oh, no, you said, do you know no one can idea by a worry. When you run someone, bush a room. Poor kind, yes, to be kind. Muslim should throw. Sika FM And there are someone. Yes, should be. So ko ware won fa ma me anko bi Semo. wa ko se obi ma me na ko ya wo Sika FM 89.5 won so ko ware papa wo woto na ko se obi papa na ko ya wo papa The bufra so de papa beko. na ka chiro on ware you ye
ho de ma wan obi papa onware nya wale me kam what is a wan be wu akobu nsam gem mana kam kire wo aye bre wo adu pampan so a ye wasofo bebre wo ti asore nkoso ni nyira ni sa ajani na no me ya dia ban da so ti asore na ti ye me se wonye yi ha se wo de ma me wo di ti natam ka bone fosam nyina kire no bo ne bayiye ma me na yi wo firi na komam ose be wu a amana yi ase ani wo be hura wurate economy asema to so wo bre bia me ka se kuma se kura wo no mate na wudie na no kura no fuka wo ya na wo asifom yetime de kura no toto so wo from adia wo minisa am papa ni bia wo ya pa wo ma ne ya de ne pa ni bia nka ho ko wa pa bi bia so pesika kura amen pesika sem vripum ada 3 million 4 million todi afa mpaboa brazil ati se tontoma so obetimi ato Holland ato ontimi ato de obetimi what ase to duku ka ho penku ehwam laventa ka ho sisa na de watch ka ho amen kofie ukona mama ama atesai awa mama na wa tu nyina wo suro because waka chenso oba abekuru waka chenso oba obebu amen tranen ma na what to say yeah no yi nani because when you say ba wa ba no ko dada ni na ayede ya ba ko proof achira no ma din kwasi asemo obeka sa adan ma na tania me be fia be di we engineer na asa dia ma nya ade ma trasi adre wo say na tibi didi me maami atem ho na me de ko ye maami ma nume from body channel ebi nsika FM 89.5 fa me ye ba empome me di ko to bia nim se de wo hunu ye ntwom enti me de to wo ni nyankopɔ anim ni nye biu ye se akokɔ ni na tiaba nkumba obani go so a ya pepa ye ntwa ma me be go ahome oba kai dan a wo ya no obi so nso ne man amen obo se wo osu na ususu what I say na ni baba ne wo so wo firi na koma makase kwaku me bo ma dwen po se me fa onye babiu na yehu nyankopɔn do so asesam amamia epe nyankopɔn fa bɔ ne nkyɛw na de oye mi bia nso me firi makoma me di akyɛw amen firi na krisi wo huni so ma me ne me me so me huni se me ba no amen awa atu dada ya sanu amen dada ya sanu we sure ba start ya ba mama ko ekete so ba bompa ya support what I say mama ko ekete so me so ba bompa ya de ba support Sika FM 89.5 asemo aya sema da bia meka tibi mama ni jiwie won waduane won ne tun sadidi ma ka meko na so me nko be pesa me da won nkyai ese kwaku what I say adia se won tene nkyai na ne di nkomo spend the whole day and the whole night mama no hu so aya bai wasisa ma edu tema me ware ya minyo oba ne bia me de baba betu nya bi nso ano aka kire amen ko se mama no ni idea ba afa ko ni kata so a ano me nsama o kan nya nyina no oba reverse no aka ni nhira e dia to so amen na no na o betre kuma se na so takora na wo to a e be siw yi nhira wo ho ko so mpaya bi do achi yes ko jira pa ka ti la ba kura wo fa o mama no me da so u di agoro so you are not to kill your enemies. You are to. We are enemy to somebody. Yes. We are enemy to your mom. We are enemy to your father. Because of what I said. Stop praying and repent. Sika FM 89.5. Asampa na makatro neno. Me preaching kwachiri. The person there yabish. Ne mama domeno woni nyinsa
send na wom what I say but Yabes said down any banner man ho because answer ma I don't know come here bibi enye o say Yabes ya o me na me nyinsa wo ya o me na me wo enti me to din Yabes na no me da so me to din me de no me na to so what I say no say enti ma o na do me o say o ma me bre papa o say ma na ma ndai o tire na kwan fa kola su go awade so na ma me so boa no ma Yabes life ma sisa Yes. what man sabe na say me kasa ba ko atiro what they say adia ba ko me pese obi a wotie me na tie ne yeni Rachel awo Benjamin no o shapan so wo ma wo dome no but me ku Jacob ka say no me ba ne me yaw ba wo ye me doba Sika F. me ni tie ba ne me doba no no se be for Benjamin they for Ben Oni Toba. what I say wo ma ne dome wa papa yi but so papa dome wa wo ma mi ntimi ana no pai Sika F. afutu kakra bi na me ama wo eni di ja wo ma me da eni di ja wo papa da Amen. se di otia bi anu ya me do for won so na ba e ma ne afari so ma me afabi o ya kompo wo de no batia wo nua no school for se me ma me ni me ensrew e ma ne afari so ma me na ba ko ye ne ya okurapoma enti wo beka se me ma me servant no has made na no tie fie no wani o Jesus Christ wow ma me di this year adanti o ya yarefo e me ka kire wo wonim de adi wani mu e bia wo be kire ma me no de wo ye bia na urade ani tua wa ka baba be kire ma me no ana pai onyansafo ntie no mfa mopo e wo na komam hwe ho ye wate anya de abama master adome anya de abama teacher adome anya de abama sofo e bia nom ya to so na amwa tiasemni dabi ya meka bi se me mituwe so fu pani otete me me nti saba fa na fam se so bi na no ka no mi asam to me so a maduma kwa wiye wa mompa ya ma me dokrokra maduma kwa wiye Sika F. what I say 89.5. what be ka sen ka duma wo so no ya no e na urade di ama me ya me yi I respect him more than myself me buni cha me ho what am I saying that say me respect me cha me ho so urade na me so na wo me e wonya me e te fusi am de ba ma no so sofo ya de bi na umpa kodin amen e be poa me futu sama me de ma me pa nyina ni say sharia na ja ana utita okuru wo papa wo nananom ankanom ya semanto braso na nye amen e to braso say ya na wurade enu mi anyina o enu mi chansi nipa enu mi betudu akoduro wiye enu na ya no enu na ya Deuteronomy say so when say we do nya nkopa asem no ani so enu mi nyina baba bato enu mi anyame akaguo 5. anya de ketwa ta somebody enti me sram obutia me na so wa me no so wa gara Sika FM. 109.5. hweye enyina ma me ni mo no baye da so wo so ma me bayi fo de atuma no what you say so for me ye bibi anye ye remember your Genesis and then wo ye we tie wo ye bibi anye ye school ni dia wo ye obi ade a obodu a watade na betete yo wanya Agrosem. wanya ada bedru hono na wira fi so ko wi anka na yedome wo suku atade ho dia na entete nko obi ade odafo hye me kan ko be very careful we are young boy small boy respect your elders for need your man sharia na ukuro mu hene anno awa ne takra maso e say a oba boss sa nyankopɔ wo nhyira wo Amen. na ɔnyɛ ɔkɛse wɔ Yesu Kristo din mu amen